I don't know where we are. We need helicopter, I think so. Really. Iz policije, potreba nam je GSS. Ima vatrogasaca da smo poslali. Kaže čovjek tamo da se treba pješači dosta. Znači, stanje je dosta ozbiljno. Gotovo nijedan poziv u pomoć nije isti, a djelatnici centara 112 često su u dilemi koju službu pozvati. Ovoga puta 2 su radnika ostala na vrhu potpornog stupa na gradilištu autoceste blizu Gornjih Raščana. Pokvarila im se dizala koja ih je trebala spustiti u podnožje, a bližila se noć. Pozvana je Gorska služba spašavanja, a u toj akciji sam bio i ja. Mi smo prvu informaciju o tom slučaju dobili iz javne vatrogasne postrojbe Split. Dežurni operativni. Recite. Evo imamo jedan čudan problem gori na autocesti. 2 djelatnika koji rade na autocesti na visini od 30 metara. Falija im ovaj uređaj za spuštanje. I sad su ostali blokirani. Sad bi trebalo pozvati najvjerojatnije Gorsku službu spašavanja da ih spusti dole. To mi je bilo malo nevjerovatno, jer tamo uvijek postoje neke dizalice, uvijek postoji neke skele i mislio sam da je zapravo neka šala. Međutim, provjerom sam doista ustvrdio da dizalica zbog nekog razloga nije u mogućnosti i da nema nikakvih mogućnosti drugačijih nego da se oni evakuiraju ili helikopterom ili da se mi na neki način popnemo do njih. Kako je to bilo u ljetnim mjesecima kada ovdje u Splitu dežuraju i timovi naši letači spašavatelji cijele Hrvatske, proslijedio sam na akciju Vrsik. Mi smo dakle brzo reagirali, došli smo bili na sam teren, pamtim kapetana Otora Bartoša koji je zaista legenda, doajen našeg spašavanja kod naših operacija. Iako na prvi pogled se činilo da će to biti lako spašavanje. Međutim, prilikom dolaska na područje bio jaki maestral između 50 i 60 km/h. I ti stupovi su bili u zavjetrini, tako da je bilo dosta teško držati helikopter na mjestu, a trebali smo spašavatelja spustiti na stup kojem nije bilo velikog promjera, mislim, kvadrature. To je skela koja je oko stupa bila. Trebalo se iskrcati na možda 70-80 cm skele. Još je otežavajuća okolnost bila što je sa desne strane su bili stijene, a sa lijeve dizalice. Znači morali smo dosta paziti na to. Zahvaljujući letačima, tehničarima i svim pripadnicima službe koji su smatrali u helikopteru da ne dođe do zakačenja rotora za neku prepreku, uspjeli smo spašavatelja spustiti. Dosta je riskantno bilo jer vrlo malo vremena je trebalo za iskopčati se. Taj spasavac koji se spuštao do njih uz pomoć i koordinacijom sa pilotom morao u pravom trenutku biti spušten do njih na tom nosaču. Trebalo je mi velika koncentracija i pilota i mene dole da se uspije na tu malu platformicu iskrcati. Međutim, se dogodilo da je bio zatišći taj čas kad smo spustili spašavatelje. Nakon toga smo išli na stajanku da on brine, da ih spremi za transport. Sad sam to istu stvar morao ponoviti sa još 2 ljudi jer smo u Grozdu nas je trebalo sve skupa pokupiti. Bio je taj maestral, bio je u zavjetri, znači bilo malo i turbulenci, tako da to mi je što se tiče tehnike pilotiranja najteže spašavanje. Vrlo je nezgodno bilo pilotu doći ravno poviše nas u okomicu da nas digne normalno jer vitar ga je dosta baca. Kako je to mala platformica i okolo je ograda, znači on nas mora podignuti preko te ograde, s tim da je to sad grozno 23 čovjeka i postoji mogućnost da neko od nas zapne, da helikopter jednostavno nas ne može dignuti. Kad smo ih fiksirali, dakle kad smo zakačili ljude na samom stupu, nalet vjetra je bacio helikopter skoro 20 metara u desno. I tad je bilo na samom rubu da ih povučemo, tad je uspio kapetan vratiti nazad u vertikalu taj dio. Bilo je vrlo riskantno i vrlo neugodno da smo naime povukli ljude s tog stupa, iz te skele. Da smo povukli napravili njihaj koji bi ih zapravo ubio u samom udarcu, dakle u toj amplitudi, u sljedeći stup Dalmatine. Međutim, taj čas kad smo došli na sam rub da ili kidamo uže ili da i dižemo, taj čas je kapetan uspio vratiti se nazad u vertikalu. Mi smo bezbolno to podigli i naravno onda je već bila sve rutina. Tu je došlo do izražaja baš ta jedna vještina
ne samo posada i ne samo spašavatelja, nego doista jedna uigranost zajednička da se mogu riješiti takvi tehnički i pilotski problemi na siguran način. Kasnije sam od svojih kolega iz Makarske čuo da su na tom nosaču radnici zahvalnosti napisali hvala nebeskim letačima. Ali to nije bila jedina nesreća na tom mjestu. Na susjednom stupu, malo zatim, jednom radniku se dogodila nesreća, pao je sa skele na nižu platformu, a sumnjalo se da je ozlijedio kralježnicu. Zato su pozvani gorski spašavatelji iz Makarske. Imao je stvarno sreću, jer upao je kako je išao unazad, to okno otvoreno sa oštrim ivicama, ruboma, vrlo opasno. I prava sreća da nije propao dole skroz i da se nije ubio. Kako smo čuli, sve skupa je završilo dobro, nije imao nikakvih velikih posljedica. Otkada je otkrivena gotovo 1,5 kilometra duboka Lukina jama na području Hajduških Kukova na Velebitu, nju posjećuju mnogi europski speleolozi. Bilo je i nesreća, a jedna se dogodila mladom belgijskom speleologu. Ja sam vodio akciju spašavanja iz zraka. Kad se nesreća dogodila, ja sam vijest dobila na nekakvih 15-20 metara u jednoj jami. Za ulaza u jamu dole mi je neko javio da se dogodila nesreća i da su vjerovatno dvojica ozlijeđene u jami 204, čini mi se. I da je vjerovatno jedan od njih mrtav. Odmah sam izašla van, to je bilo zbilja šokantna vijest. Imala sam tamo na raspolaganju jedno 5 ili 6 skroz novih speleologa kojima je to prvo iskustvo i baš takva nekakva vijest. Svi su bili zapravo šokirani. I probala sam odmah organizirati mobilizaciju ljudi koji su bili dostupni na terenu. Poslala sam jednu djevojku sa telefonom na mjesto odakle je mogao biti bio signal. Sve okolnosti su upočivale da se radi i o dubokoj jami, da se radi o vrlo nepristupačnom terenu, što je iziskivalo zapravo i veliki broj ljudi. Tako da sam odmah zvao i Zadrane, i Riječane, i Gospićane, i okupila se ekipa iz Splita, naravno i Zagrebčane, i svi su imali zadatak da se što prije pripreme i upute na to mjesto. Veze sa dojavljivačima sa Velebita bile jako loše, tako da smo imali stalno kontradiktorne. Te jedan sa slomljenom kičmom, te dvoje mrtvi, te ovo, nikako nismo mogli s njima uspostaviti vezu. Ja sam odmah krenula prema toj jami jer sam imala GPS i otprilike sam znala gdje se ta jama trebala nalaziti. Međutim, svi ti nekakvi trekovi su me vodili do jedne velike vrtače gdje se dalje više nije moglo ići. I onda smo se vratili u naš istureni logor na Hajdučkim Kukovima, gore visoko. I tamo su već došli belgijski speleolozi sa nosilima koje smo imali mi pripremljeni za takve akcije u našem vozilu dole u podnožju planine. Tada smo dobili informaciju točno da se ne radi o dvojci ozlijeđenih ili mrtvama, nego da je riječ o jednom speleologu koji je prilikom traženja novih objekata, novih ulaza u speleološke objekte, pao u vrtaču, koja je upravo ta oko koje sam se ja zapravo pokušala orijentirati tražeći taj ulaz u jamu. Ja sam dobio jednu nezahvalnu ulogu, to je nošenje nosila dolje u vrtaču, što je bilo prilično nezgodno, zato što je vrtač užasno krušljiva bila, dakle trebalo se spuštati ko po jajcima. Ali sve što se moglo na tom dijelu srušiti, badalo je upravo na mjesto gdje se on nalazio. Ti malo krušljivo, malo niže, sve što pošalješ pada skroz dole na njih. Kad smo se spustili dole do njega, vidjeli smo da zapravo nije moguće helikopterom spustiti se dovoljno nisko da bi se moglo
pomoću dugog užeta podići direktno čovjeka sa nosilima iz vrtače, već da ćemo morati organizirati na neki način speleološku akciju izvlačenja iz te vrtače. Jako brzo je bilo neobično vidjeti odjednom tako puno ljudi u toj nedođi. Svi su se spašavatelji spustili do unesrećenog. I to na mjesto gdje nije bilo moguće s njima komunicirati mobilnim telefonom. Zato ekipa u helikopteru koju sam vodio ja nije znala o čemu se točno radi, niti gdje je mjesto nesreće. Jednoga trenutka sam izgubio vezu. Oni su bili na licu mjesta i onda su počele stizati neke informacije, neke nove informacije koje su kasnije smo uspostavili da su bile zapravo dezinformacije. Nažalost, informacija koja je prva krenula je to da je vjerojatno jedan mrtav i da se nalazi na nekakvih 100-tinjak metara u jami je dovelo do toga da se priča zavrtila na način da su pokvarenim telefonom dobili takve dojave. Jedanput se počelo govoriti ne o ozlijeđenom speleologu, nego o 6 ozlijeđenih, o jednom mrtvom. Dolazile su razne informacije u početku da se radi o 2 mrtva i jednom kojem je ozlijeđena kralježnica. Podignuti su neki drugi subjekti koji zapravo nisu poznavali ovu problematiku, nego bi po planinarskim domovima zapravo upijali dezinformacije i to prosljeđivali broj 112. Mada smo podigli helikoptersku ekipu sa liječnikom, uputili ih na teren, zapravo izgubivši vezu sa njima, sad više ja nisam znao šta da kažem ovoj ekipi u helikopteru. Di da dođe. Zapravo tamo nije bilo nikoga da im da znak da je to mjesto zapravo to. Nije bilo naravno ni pozicije GPS-a, ni ništa. Nakon 2-3 preleta mi smo locirali mjesto na kojem se oni nalaze. U biti smo pravo stanje stvari doznali tek kad smo se spustili iz helikoptera dole do ljudi, kad smo to doznali. Marin, šta si rekao da ima? Slomivenu ruku, nogu i ozljedu kralježnice. To su pretpostavke. Slomivena ruka i noga sigurno. Aha, a ovi drugi je? Samo jedan je. Samo jedan je? Samo jedan je. Volio da se doktor spusti dole da on vidi kakve su ozljede u kojoj mjeri. To je najbitnije sada. Dolje su Ana Bakšić i Radić i oni znaju situaciju sa izvlačenjem vani. Okej. Znači najbitnije da dođe doktor i da procijeni. Ja sam došavši do njega po jednoj vrlo nepristupačnoj, vrlo strmoj jaruziji koja je praktično skoro okomita, potvrdio da je on dobro zbrnut, da je u stanju pogodnom već i za izvlačenje. U pomoć su istodobno priskočili i belgijski speleolozi koji su se našli u blizini nesreće. A bilo je vrlo važno uskladiti rad 2 timova. Na sreću suradnja je bila vrlo dobra. Take it, halt! Stop! Oni su radili sidrišta i te stvari, ali mi smo se normalno priključili njima zato što radimo po sličnom sistemu, francuskom i mi kako radimo, tako da smo sve uloge koje je trebalo s njima pripomoć smo najnormalnije mogli obavljati. To zahtjeva popriličan fizički napor da se brzo evakuirate vi, da vi sami ne ugrožavate akciju, jer ako se vi poskliznete ili ozlijedite, onda moraju vas izvlačiti što udvostručuje, odnosno utrostručuje problem. Jel? I napravili su jednu sjenicu uz pomoć koje su transportirali čovjeka na mjesto koje smo mi odredili da bi kačili u podvijes helikoptera. Samo njegovo spašavanje je trajalo satima, dok ga nismo izvukli na jednu policu. Najvjerojatnije ću ga ja pratiti, jer tako Stipe reka. Ali kad on bude tu, pošto nema signala, jedan će se morati zaletiti ili neko od vas špiljara na mjesto gdje ima signala i javiti mobitelom Stipi da mogu poletiti. Direkcije.
Ok, se čujemo. Kad smo zakačili tog unesrećenoga, smo bili u jako velikoj njiha i tako da je postala opasnost da zapnemo od nekih odborova. Long-line tehnikom smo ih prebacili u Lomsku Dulibu, gdje je helikopter kasnije sletio. Mi smo njega prebacili u unutrašnjost helikoptera. Kad vi uđete u helikopter, kad vidite da je on stabilan, kad se približate Splitu, Splitskom hidrodromu, onda ste puni zadovoljstva da je to na kraju sve skupa, da ste svoj zadatak priveli kraju. Dobro, još treba onda se izlijeći u bolnici, da se saneli ozljede, ali baš ste ga izvukli iz neposredne životne opasnosti tog ozlijeđenog, jel? Na koncu je u bolnici utvrđeno da su bili prijelomi 10.11. kralješka i prijelom lijeve potkoljenice, tako da je on završio na operaciji i vrlo brzo je došao i kući i oporavio se već godine i odjavio da bi nastavio sa speleološkim nekakvim aktivnostima. Veljače 2009. godine iz Zagreba je prema Zadru poletio mali zrakoplov Cessna. Vrijeme za letenje nije bilo najbolje. Oblaci su pokrili vrhove Velebita preko kojih je zrakoplov trebao preletjeti. Zračna kontrola je oko 15 sati tog dana izgubila kontakt sa Cessnom. Centar 1-2. Dobar dan, iz kontrole leta Zadar. Dobar dan. Ne znam, jeste već upoznati, ja sam zvao... Dijelom. To je Cessna 303, Zagreba za Zadar. On je se javio ovdje kontroli oko 2:50 i bio s nama na vezi, negdje od 2:54 nema nikakvog kontakta s njim. Mi smo angažirali već gostu službu spašavanja, se spremni ako bude trebao da idu gore. Dobro. Znači negdje prostor oko Vaganskog vrha pa prema Starigradu. Odmah sam uspostavio kontakt sa kontrolom leta i sa svim službama i policijom i gorskom službom spašavanja i tako dalje. To je također zimsko doba godine kada su dani kratki. Uzbunjeni smo bili u bazi u kasno poslijepodne, znači taj dan kad se desila nesreća. Odmah sam stupio u vezu sa našom ekipom iz HGSS-a Zadar, također i sa ekipom HGSS-a stanica Gospić i uputio ih na teren. Mi kad smo dobili tu dojavu, mi smo odmah krenuli i čak i informacije su bile dosta konfuzne. I bilo mi čudno što tako nisko leti. Naime, nisam ja neki stručnjak, ali način na koji je on letio bio je prilično bizaran. Čujem i gledam šta je, otvorim drugi prozor i čujem avion da vode kao dole i čujem samo ono i kao da... Brzo smo se skupili u bazi, jedna ekipa, skupili opremu, izašli na teren, to isto večer. Tu noć smo se popeli do Struga. On je pola sata letio, nije mogao ništa voditi. Pokrenuta i helikoptersko pretraživanje za uvjeta neprovedivo. Često smo dolazili u situaciju sa upravo koji se iza mene stoji ljudi, a da je bilanje, što ovaj helikopter ne leti. Koje sam ja vidio do sada, čak nisam bio tima. Isključivo smo se kretali, su bili preko male nekakve granice. Bilo izuzetno ledeno, naglo je zajužilo. Pretraga u dijelovima Vaganski vrh, Kuk, gdje smo se pokušavali popesti do samog vrha, da pretražimo i to područje. Gdje smo morali praktički odustati jer je vjetar bio toliko jak da smo u određenim trenucima morali zalijegati da nas ne bi vjetar bacao. Veliki problem je bio sa komunikacijom zato što Velebit nije prekriven signalom mobilne telefonije i kasnije smo to nekako premostili satelitskim telefonima. Nisam imao stalan kontakt sa ekipom iz Zadra koja je pretraživala vršni dio Vaganskog vrha i Velebita.
tog jutra zapravo krenula je jedna koordinirana akcija za koju mogu reći da je jedan primjer sustavnog rješavanja problema od zračnih snaga i helikoptera koji su doista opsluživali sve ekipe na terenu do naših ekipa specijalne policije, vojske, meteorologa koji su odrađivali vrhunski posao, koji su nam zapravo svojim prognozama naglašavali da li postoji neka polusatna ili čak 15-minutna rupa u vremenu kada bi se eventualno moglo poletiti iz zraka, locirati eventualno nestali zrakoplov. Bilo je dosta teško uočiti ikakve tragove, mada smo mi pokušavali sa onom kamerom vašom, tako dalje, pretraživanja tih konfiguracija terena. Među poginulim tim ljudima je naš bivši šef pilota, Saša Valter, koji je godinama ovdje radio i koga jako dobro poznajem. Tako da je, mogu reći da je tu bio prisutan jedan emocionalni aspekt. Znate, tražite svog prijatelja, druga tražite ga tamo po Velebitu. S ličke strane su bili tako teški uvjeti da se nije moglo prići. Onda smo išli na onu južnu stranu pretraživati. Zašto? Zato što je netko dobio podatke od vojnog radara, a vojni radar daje 3 unapredne točke. Znači, točke on predviđa gdje bi mogao zrakoplov biti u 3 naredna kruga okreta same antene. Nakon što je 3. dana potrage procijenjeno da je mnogo točniji civilni radar u Splitu, potraga je prebačena na sjevernu stranu planine. Tamo gdje je radar zapisao, zadnji zapis imao kontakt sa zrakoplovom, tu smo i našli zrakoplov. Ja sam pročelniku govorio u više navrata, ajmo sa sjeverne strane. Meni pročelnik kaže, ne, minirano je, a ja je minirano, ajde pusti, ja ću skupiti ekipu, ja mi znamo put. Oni se kretili na način da su me uvjerili da su oni tijekom rata tamo doista boravili, da oni to doista jako dobro znaju, to područje, i da sa te strane ne prijeti neka opasnost, što me donekle umirila. Taj dan smo, mislim to 6. dan potrage bio, pošli na sjevernu stranu od Bunovca prema Vaganskom vrhu, dakle podno toga grebena. I našli smo taj jedan papir. Javio sam pročelnik, on je rekao ništa, to je dovoljno, ne pretražuju dalje kuloare, minirani su, lavinozno je, spuštaj se. Ajmo reći da nisam doživio tako strašno opće to što je područje bilo minirano. Normalno da smo uzeli to u obzir, da smo imali pirotehničara koji je išao ispred svih nas, cijele grupe, kad smo pretraživali sjevernu stranu. Znali smo gdje je bila linija razgraničenja za vrijeme rata i koje područje nam je najopasnije u tom trenutku. Znači, ja sam bio tu sa tom ekipom koja je pronašla avion. Mi smo bili blizu njega. I kad smo se digli na tu nekakvu točku, gdje nam je bila visinska razlika u pravcu, počeli smo se razveli u strelce i polako kretati u tom smjeru. I onda je jedan kolega slučajno u snijegu, pošto smo imali dereze, jer je bilo led, na spužvu je naletio jednu. Naišli na prvi trag te spužve, znači da tu negdje mora biti avion. Onda smo se raširili nas 5 u strelce i kako smo tražili, tako smo naišli na djelo. Našli smo tu spužvu, bila je recimo u šumi, a avion je nađen na prosjeci. Što se točno dogodilo i zašto je zrakoplov udvelo se više od godinu dana? Danović nam je pokazao manje zrakoplova i u zaključku se tvrdi kako u suprotnosti sa leta, te da su na nesreću leta. Temperatura od 5000 fiti najidealnija za zalet su došli. Negdje iznad uređajima za odleđivanje, ali oni su tako dobro napravljeni i funkcionalna direktiva nakon rekla da se s tim avionom ne može ulaziti u zonu zaleđivanja. Ako se uđe, mora se odmah izaći vani. I taj direktiva u više navrata ponavljana. Oni su letjeli na 8.500 fita i u jednom trenutku na primjedbu kontrolora leta, zapravo Flight Information Servisa,
su, kad su došli pred zonu zabrane letenja iznad Velebita, jer je ta zona bila rezervirana za vojno letenje, oni su se išli spustiti na 6500 fita gdje bi normalno prošli. Ali vi znate da u tom trenutku su na Velebitu vladali vrlo ružni meteorološki uvjeti. Te mokre vlažne čestice se u dodiru sa tijelom, znači sa metalom, momentalno zaleđuju. A kako gudrići koji su postavljeni na ivice krila i repa nisu mogli tako dobro funkcionirati, a ako dođe do zaleđivanja površina za upravljanje zrakoplovom, zrakoplov postaje neupravljen, a uz to postaje i pretežak. Čim je postao pretežak, ne može se održavati u zraku. Zašto? Zato što se poremeti aerodinamika na krilu. Znači, ona finesa koju on ima se gubi u tom trenutku. Nakon što su pronađeni prvi ostaci zrakoplova, pripadnici specijalne policije nastavili su tragati za tijelima i ostalim dijelovima koji su se rasuli na velikoj površini po planini. Međutim, uz već spomenute mine na Velebitu su vrebale i druge opasnosti. Mi smo tamo došli da bi zamijenili naše kolege koji su pronašli te tragove i zapravo sam avion i sa poginulim pilotima. Po izuzetno teškom vremenu smo došli i htjeli smo ih zamijeniti da se oni vrate, a da mi onda to sve na neki način detaljno fotografiramo, izuzmemo, fiksiramo i tako dalje, šta sve treba. Na tom području ispod Vaganskog vrha je jedna velika prosjeka u šumi koja ide prema dolje, se spušta okomito i na tom području su bili razasuti ostaci aviona. Zato što su oni bili u jednoj prilično velikom području, rasporedio sam neke djelatnike da idu dolje, a ja još mi smo krenuli prema gore, tako da se drže ruba šume i da ne budu izloženi toliko tom eksponiranom dijelu gdje je mogla doći eventualno lavina. U biti nismo mi tu bili niti puno vremena, možda par minuta, ja sam već došao pred sam vrh gore, no međutim u trenutku sam primijetio da je pokrenula ploča snijega. Sad, to su oni trenuci kad, vidiš pa možda sekundu, dvije procjenjuješ je ili nije i obavijestio sam dolje ostale da je krenula lavina. Ja sam se uspio uhvatiti za drvo. Kad je to krenulo, vrtilo me u svim smjerovima i udaralo s menom na šta je naišlo, kamenje, stabla, što li već. To je trajalo kratko, ali meni je to trajalo prilično dugo. Traju dovoljno dugo da ti... To je, ja mislim, u svim vrlo slično. Dozivo naravno kamenjarina koji je bio doma. Niko se nije javljao. To traje jedno minute. Onda smo se okupili, pronašli nakon minutu, dvije, počeli sa pripremom. Sigurni je stradala, vidjeli smo da ima povredu u pitanju bedrena kost. Ga otiče, da mi noga visi, hovitu bol, nisam mogu. Uspjeli smo to imobilizirati sa sredije, štapovi, aloja, pa to sve nekako imobilizirati. Naravno, požerom da nam šalju kvalitetnija nosiv sport potrebe puno duže. Požurili smo što smo brže mogli, tu su nam pucale krplje od brzine kojom smo se kretali. Mi smo ih zatekli baš na mjestu gdje je bio jedan skok. Imali smo pomoć naužeta zamke, vezali smo i spojili, usidrili nosila i spustili smo jedni stup sinu. Znao sam sad treba preživjeti cijeli taj transport koji je prilično težak do prvih vozila, s obzirom na bol i na sve. Ko svako spašavanje, mislim, bilo je specifično jer neke stvari smo morali improvizirati, znači dobro smo to odradili, dečki su bili svi ko grupa kompaktni, tako da jednostavno bilo je ok. Sat i pol vremena je trajalo spašavanje na nosilima, pa onda u to vrijeme više nismo mogli se baviti pretragom prostora, nego smo spašavali kolegu.
Znam sve, svaki detalj kako sam udarao u stabla i kako me nosila se brže dolje, jer je snijeg bio južni i dosta težak, tako da to su prilično opasne lavine. Pa oporavak je tekao prilično dobro. Nakon traume 20 dana u Zadru bio sam prebačen u Biokovku, rehabilitacioni centar tamo i sa njihovim stručnim timom radio 3 mjeseca. Kasnije sam išao na neka ambulantna liječenja i tu sam jako puno isto uložio svoga vlastitoga truda i svakodnevnih vježbi da se vratim u fizičko stanje u kakvom sam bio prije.